Ukanti abantu bayawuncoma lo msitho wokuhlolwa kwamantombazana kwikhasi lethu le-WhatsApp. Kuzofundisa izingane zethu ukuba ziziphathe kakuhle njengoba kukhona izifo ezingalapheki. Siyabonga. Ndinethemba loba nezinye idolophu zibukele lento le iyawusinceda kakhulu ngoba ke mawunoqaphela ngoku abantwana bakhulelwa bebancinci kakhulu besafunda bengafiki nako-18 years. Isakazi liphulo elihle kakhulu leqalwe e-Eastern Cape ngoba yonke leminyaka bengathi into yase-KZN qha leyo, kodwa ke ndiyavuya ukuthi le-Eastern Cape seyalandela lento izokwenza ukuthi ulusha lethu lapha eMzantsi Afrika libe no-unity, lubumbane, ukuthi uma luhlangene inqoko yalo idibane kukhulunywe ngento ezibalulekileyo. Kodwa mina ngiyakhala kakhulu ngoba ingane zamantombazane ziyahlolwa zenziwa yonke lento, kodwa nje abafana iningi labafana nje abayenzi yonke lento. Uthola ukuthi ithi ingane iphethe kahle idibane nomfana, uthola ukuthi umfana uyayigulela ingane iphila saka. Ngibona kuyinto ehle kakhulu ukuthi amantombazane ahlolwe umntombi ngoba kuyawagcina msakazi futhi kuwenza nokuthi angasuleleki ngezifo zocansi, angakhulelwa kakhulu. Igama lami nguSinazo Mxhwali waseHebebe. Sasazi into enhle eyenziwayo emthatho wokuhlolwa kwabantwana abaselula, but bekucela buze inoma nabantwana abangamakhonke bayahlolwa na.